Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wogiye kubana natwe muri aya makuru yacu y'uyu mugoroba. Ni amakuru yo ku itariki ya 29 tuje mu makuru yacu. Abantu nk'uko murimo murabireba kuri thumbnail, reka mbabwire ngo icyitwa Hibu Force na Wazalendo bagukoreye agatendo muri twirwaneho. Na za Red Tabara barazinyukanyuka bya nyabyo koko. Abashaka amafoto ari ankureri muraza kujya kuri WhatsApp channel, namaze kuyabaterekeraho. Ubona ko ari ibintu biryana mu menyo kandi bishishana cyane. Ibyiyo nkuru ndaje turabiva imuzi n'imuzinga, ariko kandi ndagahita ngarukirana n'abasirikare bagera kuri 15 bo mu mutwa Red Tabara babonye bikomeye, baravuga ati aho gupfa none napfejo, barayamanika bahita bishyikiriza ingabo za FARDC. Mu mujyi wa Goma ibintu byabaye bindi. Namwe abari kuri post nabahaye itangazo, aho meya w'umujyi wa Goma yamaze gutangaza yuko umuganda cyangwa sarongo yari itegerejwe ku itariki ya 31 itakibaye kubera urupfu rw'umugabo witwa Mundeke Jano. Uyu nguyu muramuzi yuko ari wari ushinzwe iperereza muri izi nyeshyamba za M23, bikaza kurangira zimurabyivu akamanika ibiyiko n'inkweto. Mvuye aha, igihugu cya Kenya, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri wa mutwe wa Africom, nyuma yo gukuboka Kinshasa, ubu tayari bageze Nairobi kwa William Ruto, aho bamaze kujya kumureba nk'umuhamya w'amasezerano ya Washington. Ubwo namwe mwumve nyine kirimo kirakorwa, niba batangiye kujya kureba bahamya kugira ngo batereho kakashe ntabwo mbizi. Ubundi ruhane nkoyo yuhahire rimwe Kigali ibintu bitokombere. Ikibaya cya Rusizi nacyo ndakubwira yuko cyaje kuba ibagiro, cyahindutse ibagiro ry'inyeshyamba za M23, ahazwi nka Powezero. Habaye mu kuzimu kuri twirwaneho, bayihanigiye ivu rirahubura agatebo, urufuzi rurazamuka. Babonye abahungu bibakomeranye, bamwe bayabangira ingato kibuno mpamaguru, bahungira mu misozi miremire bahunga Hibu Force. Iyi ni inkubi nguhaye ikaze cyane wowe ugiye kubana natwe muri uyu mugoroba, ngusaba ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze ahantu uze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, kandi ubaye usanzwe ubana natwe, reka nkubwiye ngo uze kudutera inkunga yawe, ukora like, ukora share, kandi wanadusigira igitekerezo cyawe uciye muri commentaire. Hatindiganyije, reka mpere kuri no nkuru ikomeye. Ni muri Plaine de Ruzizi, aho intambara yakamejeje cyane. Ubwo ndafata Plaine de Ruzizi mpite nyitwarana na Powezero, Bibogobogo na Runingo, kuko ababyibuka neza amakuru nagiye mbagezaho mu minsi yashize. Nagiye mbabwira iby'abasirikare bizi nyeshyamba ba RDF na za twirwaneho bari barahitwa Remera, bakaza kwica mu migabane batandukana. Twirwaneho bayibwira gutaha i Kigali, ati reka twebwe turasubira mu Minembwe iwacu. Ubwo ni mu gihe barimo bararekura ibice bari baragiye bigabiza. Twirwaneho yafashe Plaine de Ruzizi, izamuka mu misozi miremire ya Fizi, izamuka isubira Minembwe, mu gihe aba RDF bo bafashe icyerekezo cya Remera, bakazamuka berekeza Kaziba, Kamanyora, bakazakomeza berekeza Bukavu. Iyo agese nayo nayibabwiyeho no mu biganiro byacu byatambutse. Iyi Plaine de Ruzizi rero bikavugwa yuko yaje kuberamo ikomba, aho Hibu Force ifatanyije na Wazalendo baje kwataka izi nyeshyamba za RDF zari ziri muri kino kibaya. Ubundi ruhana inkoyoyo. Amakuru agakomeza avuga yuko ahazwi nka Runingo n'aha Powezero. Niba mwabonye iriya foto, muraza kubona ifoto y'uriya musirikare wapfanye agahiri n'agahinda nka kamwe ka Saruhara rwa Nkomokomo, n'imbunda ye barangiza bakamworosa. Ni igikote, ni igihema, ni igishitingi, ariko ndabona wagira ngo ni igishitingi baje kumworosaho hejuru barenzaho. Uriya bamutsinze Powezero. Iriya ni imwe mu mafoto yafatiwe Powezero. Ariko nanone abafite link ya WhatsApp channel muraza kubona uruhumbirajana rw'imirambo igerekeranyije, aho bapfuye bameze nk'udusiteri tw'inkwi cyangwa uturundo tw'amabuye. Bora Wazalendo ndabatinya cyane, babajyamo bakabahingagura. Nabibabwiye kare yuko izi nyeshyamba nizo zikururiye ibyago, aho zagiye zikajya kushotora Hibu Force na Wazalendo. Barabarasa bazi yuko ngo bagiye ngo kwisubiza ngo icyubahiro, ngo no kwerekana yuko bakomeye. Abandi babaca ruhinga nyuma, barabazenguruka babaturuka inyuma n'udushoka n'uduhoro. Ubundi induru ziravuga, imivu y'amaraso iratemba. Ariko ari byo bya bindi mbabwira ngo inkubisi y'amantu zirayitarukiriza.
iyo baza kubyihorera ahubwo nuko rwari rwababungije kandi ngo akazapfa kabungira kazakica, nta yandi mahitamo, ubwo niwo wari umunsi wabo nyine, byagombaga kugenda gutyo. Muri iyo ntambara rero y'injyana muntu yabereye muri Plaine de Ruzizi ndetse na hano mu misozi ya Fizi, nibura birakavugwa yuko hari abahungu bo muri Red Tabara babonye ibintu bikomeye, baravuga bati aho gupfa none wapfa ejo, n'ubundi izi ni inyeshyamba zatwoheje. 15 muri bo bahita bafata umwanzuro baragenda bishyikiriza FARDC, ariko hakaba hari n'andi makuru yari amaze iminsi ahwihwiswa n'izi nyeshyamba yavugaga yuko ngo mwumvise ibya Oscar Barinda yarabivuze, Corneille Nangaa bisubiramo, Makenga arongera abirepeta bavuga yuko ngo bazisubiza ngo mu mujyi wa Uvira. Amakuru ari nuko bari bafite gahunda yo kohereza Red Tabara ikaba ari imanuka ikegera uno mujyi wa Uvira, ikaba ari ujya gutezamo akaduruvayi. Amakuru mfite rero nyuma yuko ayo makuru yari yagiye hanze ndetse n'iyi migambi yabo mubisha, nuko ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye hari hamaze kwitegurirwa itsinda ry'abasirikare kabuhariwe b'u Burundi bagiye guhita bazamuka n'ubundi muri no misozi ya Minembwe, aho bagiye kuza kwisanganira Red Tabara hariya, ubundi rugahana inkoyoyo batiriwe barindira yuko ibasanga ku mipaka yabo. Ubwo rero ntimuze kumbwira ngo ibintu bibuze koroha cyangwa ibintu biribuze kugenda gake. Ni mu gihe kandi yaba Runingo, yaba Poezero, yaba hano Bibogobogo, aho hose habereye ikintu cyitwa umubago. Abajyaga bareba za filime z'abashinwa za kera cyangwa iz'abayapani, ngira ngo abantu mwigeze mwarebaho movie zayo zasobanurwaga na Yanga kera nyakwigendera, Imana imuhiruhuko ridashira, yajyaga avuga ibintu bigendanye na filime z'abayapani ngo ni imibago. Hano habereye ikintu cyitwa umubago uremereye cyane. Amashusho ari hari arabe kwihera n'amafoto ari hariya arakubwira uko byari byifashe. Mvuye aha rero nderekeza mu mujyi wa Goma. Umugabo witwa Mundeke Jano, uyu nguyu muramuzi, niwe wari ushinzwe iperereza ry'izi nyeshyamba za M23, aza kwicwa mu buryo butunguranye kandi butavuzweho rumwe, ndetse n'izi nyeshyamba za M23 kugeza n'uyu munsi zanze kugira ikintu zibitangazaho. Rero nyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo, amakuru hari nta yandi nuko umuganda wari uteganyijwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa mbere wahagaritswe. Wari umuganda rusange izi nyeshyamba zashyizeho uba buri kwezi mu mpera z'ukwezi. Ngira ngo iyo system abayiziba mu Rwanda. Ubwo murumva nyine, kandi u Rwanda nirwo rwemeye yuko rufitanye imikoranire n'izi nyeshyamba. Ni nayo mpamvu nyine orudere zose cyangwa amategeko yose y'i Kigali, udushya, uducuricuri ndetse n'utundi tuntu twose dukorerwa mu Rwanda, usanga ari two turimo turakoreshwa muri system y'ahizi nyeshyamba ziyobora. Nyuma y'ibi ngibi rero ni iki kirimo kirajya mbere? Nk'uko meya w'umujyi wa Goma yabitangaje ngo ni Katembo Ndarienne Julie. Uyu Ndarienne Julie niwe meya w'umujyi wa Goma, yatangaje yuko umuganda wari utanga Sarongo yari iteganyijwe ku itariki 31 ntizaba, ngo mu buryo bwo kwifatanya n'umuryango wa Mundeke Jano. Nta kindi kintu yarengejeho, ntigeze avuga impamvu yabyo, ntigeze agaruka ku rupfu rwe, iyi mpamvu yaba yarapfuye cyangwa icyaba cyaramuhitanye. Aho ngaho baruciye bararumira, bigira nkaho nta kintu babibizeho cyangwa nta n'ikintu babifiteho kubivugaho. Ariko nyine icyo ni ikikwereka yuko baba barabikoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mvuye aha rero reka nigarukire i Kigali. I Kigali ishyamba si ryeru, ariko mbere yuko ninjira i Kigali reka mbanze ngaruke muri Kenya, ariko ndabifatanya na Kigali n'ubundi. Rya tsinda ry'ingabo za Africom, ni Africom ikaba ari itsinda ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikorera muri Minisiteri y'Intambara, ryamaze gusesekara i Nairobi, aho ryagiye gusura William Ruto. William Ruto murabizi yuko ari we muyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri aya makimbirane. Ikindi mukibuka yuko William Ruto ari ufatanije n'ubundi na Uganda n'u Rwanda. Ibyo murabizi, n'ejo bundi kuri Twitter yabigarutseho ubwo yavugaga ku bya Mukantabana, ambasadirice y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ati yidukorera ishyiga rishyushye. Iyi Africom rero mu makuru mfite nuko yamaze kugera i Nairobi, kandi ikigenza nta kindi, yagiye gukusanya ubuhamya. Mwibuke ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House mu minsi iri imbere hagiye kuzaturuka uruntu rumeze nka Little Boy. Abayizi ni Abayapani bo mu 1945. Muri White House hagiye kuzasohokamo cya Little Boy, kandi kizahanukira i Kanombe, muzaba mukireba. Abanyakigali muzabyumva, mwumva umurindi wacu hejuru mu bicu bya Kigali kirimo kiravuza ubuhuha.
Rero mbere y'uko iyo Little Boy igomba kumanuka, Africom yageze i Nairobi. Mu kuhagera nta kindi nk'uko amakuru mfite hano imbere yanjye arimo arabivuga, ni uko ngo bagiye gushaka William Ruto ngo baganire nk'umuhamya w'amasezerano ya Washington wari uhahagaze ubwo aya masezerano yasinywaga, akaba n'umwe mu bagize uruhare mu ishyirwaho ry'amasezerano ya Nairobi. Ubwo ibyo byose barimo barabikusanya, mwibuke ko bakubutse Kinshasa, ahangaha muhita mubyumva nyine kubera iki batagiye i Kigali ntacyo bagombaga kujya kuhafata, kuko n'ubundi Kigali y'ubwayo yamaze kwitanguranwa, imanika amaboko iravuga iti turi kumwe. Hano rero ndareba kuri Kigali, aho ubungubu ngo Abanyarwanda Kigali barimo baricuza ibyo bakoze. Nabonye Abanyarwanda bamwe barimo baricuza ibyo Kigali yemeye ko ifatanya na M23. Uku kuvuga yuko u Rwanda rufatanya na M23 rero hari risike zigera muri 4 kandi ziremereye zigomba guhita zikurikirwaho. Icya mbere, kuba baremeye yuko bafatanya na M23 kandi abana b'aka karere bakaba barahashiriye, baba Abanyarwanda, Abatanzania, Abagande, Abanyakenya. Nta gihugu muri aka karere kitapfushije abana muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, bagiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bajyanywe n'izi nyeshyamba, ngo barimo barajya kurwanira ngo uburenganzira ngo bw'Abatutsi, abandi ngo bagiye gukorera amafaranga, ngo bazaba ngo babasiga imiti ngo ku buryo isasu ritabafata. Ibyo murabyibuka ibihendo batangiranye. Ibi biratuma umunyarwanda aho ari hose muri aka karere ahinduka ikivume, kuko bazavuga bati nawe uri umwe muri ba bandi batumye abana bacu bahashirira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bifungiye amayira. Ubu umunyarwanda wese azajya agera muri aka karere azajya ahagera bavumire ku gahera, bavuga ati dore za nkoramabi, za nkoramaraso ngizo. Icya gatatu, muribuka intugunda yabayeho ubwo havugwaga iyaguka ry'irimbi rya Kanombe. Ibyo njyango murabyibuka ukuntu Yolande Makora ibintu yavuze, ubwo Human Rights Watch yasohoraga iriya foto yagaragazaga irimbi rya Kanombe yuko ngo ryagutse ndetse ngo ryiyongereyeho ibipimo runaka. Human Rights Watch ikavuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bapfaga baguye muri Kongo. Yolande Makora muribuka ko amwe mu magambo yasubije kuri X yavuze yuko ngo Human Rights Watch ibyo yagiye kwivangamo bitayireba, ariko ibyo birahita bibyumvikanisha neza. Icya kane, muhite mwibaza ku miryango yagiye gushyingura muri iryo rimbi, bakajya bababwira ngo abana babo bapfuye, ariko ntihagire ubusobanuro bundi butangwa. Ibi ngibi bihita bituma Abanyarwanda cyangwa abaturage muri rusange bahita bumva yuko leta ari umubeshyi, bitewe n'uko ibyagiye bivugwa yuko u Rwanda rufatanya na M23 rufite ingabo muri Kongo, rukabihakana, rukaba rurangiye ku munota wa nyuma rwivuguruje rukabyemera. Bizateza abaturage guhita bajya muri duti, bahite bavuga ati sawa, burya na bya bindi bajya batubwira burya baba batubeshya. Biratuma abaturage batakariza icyizere ubuyobozi bitewe n'iri kosa ryakozwe ryo kwemera. Umwanzuro wari mwiza, n'ubundi bajya bavuga ngo washyizeho akaboko amarirayo, ubwo sinshaka kuhavuga hariho n'undi bari batsimbaraye, baravuga bati ntaho twagiye, kandi bajya bavuga ngo hakana ubugore aragarama. Bagombezaga kugomeza bakagarama, ahubwo byaba ngombwa n'ingutiya bakayikuramo bikarangirira aho ngaho. Ubundi niba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ntibiyoboye yuko aribo bariyo, ubundi ikabakubita cyangwa ikabababarira. Rero kuba baravuze nanone ngo reka tubyemere, hari undi mutego bari bateze. Uti ni uwuhe rero? Uwo mutego nta wundi, n'ubundi bamaze kubona yuko amazi yamaze kurenga inkombe, kandi bakaba babona nta kindi kintu gisigaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bakora byose yamaze kubivumbura. Baravuga bati rero murya mu rubanza hari ukuntu umucamanza ajya ashukwa umunyabyaha akamubwira ngo niwemere icyaha turakugabanyiriza ibihano. Niwemera icyaha turakugabanyiriza ibihano. Iyo niyo system yakoreshejwe mu buryo buri diplomasi, baciye mu gikari. Narabibabwiye yuko baragenda bakaganira mu gikari, barangiza bakazana ubuvungukira muri salo, bakaba ariho ubwo bashyiraho ngaho mu ruganiro ngo twavuze ibi n'ibi kandi ntabyo. Ahubwo nyine umushinjacyaha arababwira ati niwemera icyaha ndakugabanyiriza ibihano, niwemera icyaha ndabagabanyiriza, ndabakubita inkoni nkeya. Barangije nabo rero babarahutse, ubu ati nitwe twabikoze, ati rega ntimuze kugira ngo harundi. Burya rero umuheto woshye umwambi bitazajyana, ngaho baraboheje. None nimuhagarare rero, ngo urwishigisha ararusoma, ubundi musomeho
gusa ntimuzansogongezeho jyewe sinari mpari.